What's up guys, it's Rian ang bayan kadali gwapa patutukin ang mana draka. Welcome back to my channel. Yes guys, sa kinani tag costume currents because mag-attend ta og float parade here in Cagayan de Oro City because we celebrating right now the Higalaay Festival! Yay! Yes guys, and mag-apil ta, it's because natunong pod the rest day nato, so therefore moadto ta karon dito sa kuan sa Divisoria and go! San Agustin! Viva! Cagayan Festival! San Agustin! Viva! Viva! Cagayan Festival! Viva! 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 Señor! San Agustin! Viva! Señor! San Agustin! Viva! 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 Señor! San Agustin! Viva! Señor! San Agustin! Viva! Viva! Viva, Señor! San Agustin! Viva! Cagayan Festival! San Agustin! Viva! Viva! Cagayan Festival!
Agustin. Viva! Cagayan Festival. Viva Señor San Agustin. Viva! Cagayan Festival. Hi! Yes guys, no, nakakagili ka rin sa Igarays Parade and Float Competition here at Cagayan de Oro City, sa City of Golden Friendship. And yes, of course, pasensya na kurog kayo ba, but we're here now covering the traditional food celebration, no? Dati sa Pilipinas. Ayun. Anyways, Jollibee, thank you very much. Daghang salamat, Jollibee Foods Incorporated. And together with us, no, ato mga big boss na sa no? Ano, Max and Paul sa ating best friend, no? Pang-ulit. Nasa karon. And yes. Oo. Dapat dito side, no? Ang isa na ko mga friend, no? Nag-hype po siya, Mickey, no? Fresh from Jollibee! Yes, of course. Fresh and fresh from Jollibee. And yes, ora ka mo mabig. Baklay best, baklay. Ano show? Both my best friends, no? Oh. Yes, guys, no, balang init. Laban ng tabing-tabitan, no? Kapit na ang tamabot sa destination, which is ang gateway. O dahil sa para ni Lyra din, no? Ay, popo, no? Yes! O laban lagi kayo dito kapita. Chuti na si Lyra, no? Chuti. Yes, busy pa si Silvia, oy. Uhaw na? Uhaw na yot, uhaw yot, uhaw. Uhaw kayo yot. I-red horse ra yot. Red horse ra na, oy. Pilay bayan yun, pilay bayan yun. 150? Uy, Diyos ko. Regards ito sa mga gwapa kay mga manager sa Jollibee, no? Taga-Vamenta man yun, taga-Vamenta. Oo. Laban. And right now guys, no, wala na ito mga best friends kaya nag-exit na sila gagawin kasi kami nag-get ka. Tapoy, so right now, happy na kita mag-get friends. Happy na mag-interact din sa buwan. Ayun. Live na live yun, ha? Isa ka ng buwan. Enjoy ang Galaan Festival. Thank you very much. Our partners from Jollibee News Corporation. Laban na kita sa Jollibee. And right now, road competition. So na siya guys, nakamay po sila sa mall. Yes, and of course, sabi ko ang buwan, nandito sila mayor, ang kampanya sa mayor sa Cagayan de Oro City. And yes, sama na tayo. Manuhog ang audio, no? Audio malfunction, guys. Pasensya kung hindi naman ang audio malfunction, sama na din tayo. And right now guys, pa-exit kami sa bagi kay siya kay dili madungo kay grabe ka close ang venue sa Gibandahan. Yes. Tara kagawas na mino. Laban ang mga manager guys sa Jollibee oy. Laban ginadri sa pulikod guys sa mga manager sa Jollibee. At ito po sa likod kang abuang mga people from and tanan na sila nadri sa pulikod. Yes. At pasilo tingala mo wala na gid. Tingala mo wala na tong best friend. Nag-exit na sila dito rapid sa gateway kaganiha. It's because murag gikapoy na. So, laban na to dili padayon ka mo sa pagbaklay guys. See you later no sa event.
Thank you so much for watching, guys. Now, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And of course, Viva Senyor San Agustin. Thank you so much, guys. No, humaragin ang parade and grabe kagapoy siya, no? So, see you around, everyone. God bless and I love you.